Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Meni se prepili i popestili, to čujete često puta u srpskom narodu. Nemoj da se prepijamo kad je krsna slava, kad je u manastiru slava ili ovako malo sabranje, ali veliko je po blagodati Bože svemu danas sveta hijerarha. I zato Srbima preporučujemo da taj mir i tišinu prenesemo u svoje kuće i da kažemo svoje djeci. Slušajte, kad je ručak, znači jedan sin, najmlađi ili najstariji, kako otac kaže, očita oče naš, a onda otac kaže, molitva sveti otac naši, Gospodi Isuse Hriste, Bože blagoslovi, jesi ti slugama svojim, amin. Sjeda se, niko se ne čuje, sem ona čeljade koje služi. Ako je otac moj blagoslovio da služi najmlađa snaja sa vodom ili sa vinom ili sa soli ili sa hlebom, onda on ima pravo da šeta i da donese gdje šta treba. Ako nije blagoslovio, da svede i ona. Dakle, ili najmlađi sin, ili najmlađe dijete, to kako je već blagoslov te kuće, ali mora da postoji red, i u tome redu se grade autoriteti, veliki ljudi koji će biti generali, koji će biti vladike srpski, patrijarhi srpski, koji će biti ministar srpski, koji će biti domaćin srpski, a ne fukara koja ždere kad doće, izlazi kad doće, ne zna šta mu je otac ni mama, ne zna šta je ni večer ručak, ulazi ko hajduk, otvara frižider, lupa vratima, uzma ždere što stigne, torbu s leđa kađa baca u ćošak, suje sve po spisku, digo noge na asfalt i kaže, mami, donesi mi ovdje jogurt, i kifru, ne znam, salamu, niti gleda u komentar koji je dan, niti gleda koji je to časni post, ili veliki, mali, a ova ovdje odgovara jadnica, bjesnulja, koja ne zna ni noć dobriše, kaže, evo moj sin ima da ne poživi, neka se ja patne su ne pati. Pa zar je ovo nije patka jednog ludaku koji prenosa luda čovjek u kući? Ulazi u skada stane, vratite knjige na veđa, iziđi napolje i kad ulaziš kaže pomoć Bog, a onda otac odgovara Bog ti pomogao, knjige stavim na svoje mjesto, a sada ćeš doći za 5 minuta da ručaš sa nama. Sa desne strane vidite sjedeš i da čitaš oče naš, a da blagoslovimo trpazu i onda to dijete kaže, slušaj, ja sad rastem među ljudima, moj otac je za mene od sad na autoritet, a ne fukara koji kaka naždara se napred zabalavio, vidio presnovu flašu kao da osvojio Kavkaz. Pa to nisu Srbi nikad radili. Srbi su bili sveti ljudi i od njih su učili Evropljani, ovaj pojme što ja pričam. Jer ga nažalost Evropa slušala već u 18. vijeku. A Srbi su ga zadržali do polovno 20. pa su počeli onda glube neke Evropljane i šta nas je snašlo? Evropa nas proglasila genocidnim narodom. A zašto? Pa vršite genocid na sobom, na svojom savješću, na svojom poradkom, na svojim moralom srpskim. Zato vam je to rekla. Ne zato što ste u Srebrenice, tu se balijama, nego zato što ste pogasli moral najvišeniji koji ste imali. Srbi su bili ljudi kad ratuju i kad bili u velikog karaktera. Veliki obraz srpski. Pa je Srbi znao svog zarobljenog protivnika da kaže odloži oružje i ovo ti pače hleba iz moje torbe i ajde sad dok si došao. A sad gleda, nije počeo nije rat, gleda to što ne može smijemo se da se tuči sa bratom rođenim. Pa kako to? Kako to može da se izove? Pa zato što je izgubljen poredak. Izgubljen red u kući. On se ne stiče na fakultetu, zapamtite ovo, dobro ste vi tamo bili malo tim zidinama. Tamo se stiče samo jedna budaleština koja nadima čovjeka, pa apostol Pavle to kaže, naduvane mješine sa diplomama, ne možeš im prići, jer u njima nema morala, njegova je diploma njegov Bog. A šta je bilo sa Srbinom bez te diplome? Njemu je Bog iznad svega, njegova žena i djeca su bili kruna njegove časti i ponosa. On se hvalio među ljudima svojom ženom, sa svojom djecom. On je znao da kaže, moji sinovi poste časni post, ja ih spremam da se ispovede i pričeste na Svetnu nedelju, na Vaskrs, da se zna ko smo, čiji smo, kud idemo, da se zna da smo Srbi i da smo hrišćani. Pa ćemo prodati šta? Dalmaciju, pa ćemo prodati Slavoniju, pa ćemo prodati Kosovo, pa ćemo prodati Makedoniju, pa tu su Srbi krunica, srpski car, sad ne smiješ tamo izvesti Srbi. Pa gdje to ima na zemaljskoj kugli? Ali kad smo dobili neku državu, 1918. smo letu Makedoniju napisao velike zgrade, demokratska stranka, radikalna stranka, više nema srpske škole i srpske crkve.
A razumljivo je bilo da ćemo propasti. To je država bez blagoslova, vojska bez rodoljublja, politika bez morala. I šta smo dobili? Kao, sad došli smo u Beogradski pašaluk i tu ne moramo da mirujemo. Kakva lepa zemlja, blagoslovena zemlja. Puna svetih ljudi, doživjela da je fukara se najela i napila i zaboravila da je časni post, Ustav po kojima se živi, a božićni post Sveti Nikola mi rekao ćemo li jesti mrsnim poslom, pa to je totalno pomračenje umova. To je evropska nauka, to je evropski univerzitet. I naučili smo da budemo samo pere, ždere, trbolje koje jedu, piju i na kraju svome ludilu čuješ i kako umiru mladi. Ja sam svjedok moga sela, gdje su ljudi živjeli u prosjeku 80 godina. Mi smo sad posle rata sahranili 13 ljudi iz jednoga sasvijeka koji je prišlo 1,45 godina. To je samo šnicla i pivo. Pa stvari makar jedan dan. Ne, ja sam zaradio gdje? U Evropi, moj Stefan, ne znaš ništa je Evropa. Evropa je demokratska, a ti si glup. Ti si za ostalo nekakvi željte da čitaš, to niko ne panda, samo mladiš, pravi slavu. Pa nemojte ljudi toliko, pa smanjite makar jedan, ne. Ti sam vidiš onda ko pred autobusom pao, ona je pao kod onome krvu, ona je hodović pao, da nije bolovo. Pa kad mislim, pa nema kad bolove. Trkušne se nadle, studirove, nema kad bolove. Sveti ljudi boluju, sveti ljudi malo obole po kraj života, da kažu posljednju reč svoje djeci, da im ostaje amanit i blagoslov kako se kuće kući, kako se vole ljudi oko sebe, kako se poštuje strani čovjek kad dođe u kuću, kako domaći se isprećaju, kako da sin raste u velikoj snazi, sili i duha svetoga naučen da bude pre svega čovjek, a onda tek diploma. A sad smo mu natrpali presvega diplomu, a neki da kuka jedna žena, samo da bi čerka završi fakultet, kao da bi se rodila ponovo. Eto, rekao, sve će ga ne završi. Pa bi taj čerka se rodila, pa bi imala svoga muža i svoju djecu, ima najsretnija žena na svijetu, a ta diplomica to opet mašte. Ovo je dobro. Sve tako, sad vidite da se molimo Bogu i Sveta Trija da pomozimo i sada zapovedemo. 2 milenijuma učimo Sveto Evanđelje, čitamo, ne znamo da je milost Božja da postimo i Bogu se molimo, pa nije to sad umiranje odmah, nego neće ni da živi. Pa šta je se s tobom? Šta je to se rošli čovjek? Kad ovaj nepravedni sudija znam da ceni plač jedne udovice, kako vi ne znate ceniti plač crkve koja plače ne 12, nego 2 milenijuma i sa Golgote raspeta doziva prosti, ne znam što rade i mi opet svoje teramo. I na kraju drugo evanđelje koje smo čitali u slavu čast Svetog Oca, Vasilije Slučitelja kaže ovako: ja sam vrata, ko uđe kroz mene spašće se, ući će, izići će i pašu će naći. Ja sam pastir dobri koji polaže život za ovce svoje. A najavnik koji je pastirom bježi kad vidi vuka i vuk uleti raspudi ovce i upropasti tor. Šta smo mi napravili sad kad smo stvorili državu, tako reći veliko Đevđelje od Triglava, onda smo mi postali najavnici. Kad su upali vuci u tor, dajmi su pobjegli. Ostali vukove ovce i tu je Jasenovac, tu je Jadovno, koje će Jadovno dok je poći istorije roda ljudskoga, tamo će dati Jadovno, kao predodređeno za jadovanje blaka. Eto šta su napravili najavnici. A dobri pastir život svoj polaže za ovce i ne da propadne ni jedna jedina. A mi smo imali pastire u stvari lažove da ne kažem, ovčije, kože, a unutra vuci grabljivi. Pa su nas sad, oni isti ti vuci nazvali genocidnim narodom. Iako su nas poklali, ne malo, još se cifra ne zna, se barata u Vatikanu sa 1.200.000 ljudi, ubijeni bez suda, bez nike presude, bez saslušanja. Pa znate li šta je to? Pa to je čitav jedan grad, jedna državica posrednja. Mi šutimo, ko zeli mene, neka vraćaju. I tope na primolju tamo neće, kupajte te usijane glave, razvladite, pa i platite, rekao se opet platite kad stigu na Google dođu. Jer to moguće, toliko se pomrači moguće, kad nema posta, nema molitve, nema nasuđivanja, nema škole, nema crkve, ima samo moj trbuh, moj želudac, to je sva pamet moja. Ali se javlja nešto veliko lijepo u cijeloj Evropi. Čuje se u Evropi vapaj, krik, Zug von Jesus, nazad Hristu Evropu poludala.
Da se Hristu, jedinome čovjekoljubcu i voli čovjeka. Pa kakva tvoja unija, to je samo jedan cirkus dodatni. Kad ste vi bili bez unije? Unija je non stop, a nema odnje sreće kako unija. Unija je sa Hristom moguće da ničije dijete ne zaplače kad ja spavam uniju. Da se svak raduje. U čemu? Pa u slobodi, ako za Boga znaš. Da ti ne diktira koliko ćeš postaviti čokota loze. Pa to je diktatura. Kakva unija? Kakva zajednica? Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Svemoćan, koji neće ničiju kuću uzeti, ničiju zemlju, ničiju državu porobiti, ničiju narod ugroziti. A to je jedinstvo, to je sveto jedinstvo. Sa ljudima svakog roda, ali da bude čovjek slobodno u svojoj zemlji, u svome narodu, u svojoj kući. To je onda sveta, sjedinjena i blagoslovena zemlja i narode. Ali samo sa Hristom. Sveti oci, koje danas slavimo, sveta tri jerarha, sva tri su oni bili mnogo povedniji naši evropski profesori, ali su znali nešto drugo da kažu. Sveti Vasilije kaže, sve što sam izučio, to je samo jedna nula ispod nule. A kad sam Hrista upoznao, ja sam shvatio treba ljude voleti oko sebe i umireti za njih i živjeti za njih. To je veličina učenja Hristove nauke. Tako govori Grigorije Bogoslov. To su bili strašno velikog oba ljudi. Divila im se Evropa i Azija, ali nisu zaboravili da su Hrista. Pogledaj danas kršuše, kakve, a jedno, preko 100 već za neke došlo od neke diplomice, pljuje na Hrista, pljuje na hrišćanstvo, kao idemo da ima ništa. Nema para tu, trebaju pare, gospodine, kao neke gvena. To ne bude para, kakav ti samo matiš pravnu slavu, ali pare trebaju kao. Još nešto kaj, to je skolita, kako to je prevaziđeno. To niko u Evropi ne radi, preko lažeš. U Evropi ima još 3 čovjeka koji to radi. Oni su učiti, koja neće da znaš? Još 3, još nisu spomeni, nije Evropa mrtva. Evropa se bojila, ne može se zboriti takvih gradova kao što si ti. I tako se molimo Bogu da Bog dadne da još bude to smo mi smo u Evropi, narod Božiji, i ne radujemo se njezinom padu, njezinom moralu, rušenju njezinom morala, ali se radujemo da se Evropa vrati Hristu, onda će biti srednja Evropa, dugovečna Evropa, uspešna, ono kao što se naši ranije razmišljali i voljeli Evropu, zdravlje, ćete se samo pod Bečom. Čija je glavna udarna pesnica bila dobro Evrope? To ni danas neće da kažu, to je bio čuveni general Pavle Bakis Srbin, kojeg austrijski dvor tada pohvalio, a papa je predlagao da ga nazvu svetim čovjekom, a mi to nećemo učiniti. To nas ne interesuje, znamo je briga za to. Pa mi smo najgori, nismo mi najgori, nego mi nosimo krst svoje. I nećemo tuđe ništa, a svoje, a evo, često puta svoje dajemo, ili otimlju, nije važno sad. Eto neka je Bog dao danas, na sveta tri jerarha, da nešto malo naučimo onaj porade kako se u kući živi, kako se srpskim jezikom govori u svojoj kući, pa da bi na taj način mogli sačuvati porodicu, što je najvažnije, to je temelj svega, pa onda svoju opštinu, onda svoju državu, onda svoje susjedne ljude, prijatelji, komšije, da imamo prijateljstvo s narodima, onda smo sigurni i u sigurnim rukama. Bog je s nama onda kad volimo svoga brata, jer kaže onaj ko voli brata svoga, on voli i Boga. Ako ne voli brata, to je lažov, da ne voli Boga, a Bog je ljubav. Ako ljubav je u nama, onda će nas pojesti mržnja. I da ne kažem oganj i mač, nego mržnja, zloba. Pa pazimo se da ne budemo mi oni koji ugraju sa stadiona 100.000 skoči, ubijte Srbina. Pa to su divlji veprovi. A ljudi koji vole, on ne zna tu riječ ubijte, ne postoji kod njega. Mi na to moramo graditi svoj autoritet i svoju nacionalno dostojanstvo. Da volimo ljude, ne da im mrzimo. Ako je sport, ako utakmica, pa cenite pobedu, nije bitno ko je pobedio. Sredite čovjeka pobedio kluba, navijajte, pozdravite ga lepo kao ljude, kao sportiste, kao one koji vole da ljube ono što je rekreativno, što je vredno, što brani boju svog naroda i sve drže, pa to su ljudi koji se bore. Pa ako ste pobedili, nećeš valjda sad gađati ljudi kamenja. A to je sport, nije to sad neka ratna opasnost. I tu se ne mora proći bez evropske svađe i evropskog naduvanog ludila. A zato se molim da Srbi budu taj primjer
I da oni znaju kad dođu tamo gdje je borbeno na scene, ono što je sveto, ono što je lepo, ono što čini čovjeka čovjekom, bilo u političkom, bilo u sportskom, bilo u ekonomskom, bilo u kulturnom pojmu, nek je to sveto i pravedno i onda možemo biti djeca sveta tri naroda. Znači svetoga Vasilija Velikoga, Grigorija Bogosluva i Jovana Zlatovca. Jednu djevojčicu koja je plivala nekada ovdje kod nas, sad je se primijetio, možda ona mogla da otkriva nešto malo danas na sveta tri jerarha, pesmu tamo daleko, i nekada pjevali, sjećate se ovdje, to je narodna pesma, viteška, na mukama skovana, a su Srbi ostupali pod pritiskom nepravde, da bi stekli pravdu, a to je znači povlačenje preko čuvane Golgote albanske i onda ga stvaraju državu koja je propala sa posmijehom, nažalost, a sa neviđenom i nečuvanom žrtvom. Pa sad da čujemo, evo to je sestra Milica, evo ćemo recimo tamo daleko, kraj mora. Ajde sestra, cijela ti. Pomože Bog, ja sam malo prehvatila, pa Marija nešto za mene. Tamo daleko, daleko mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo je selo moje, tamo je Srbija. Ozad je morala doć, ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u krvav boj. Tamo daleko, gdje svetali noću, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo su živote dali zajedno otac i sin. Bez otadžbine daleko, na trgu živim ja, ali sam uvek klicom živela Srbija. Ali sam uvek klicom živela Srbija. Ova pjesma je nastala u teškim okolnostima, na što Njegoš davno kaže: bez muke se pesma ne spoja, bez muke se sablja ne sakova. U Srba ne mora ništa biti lako, zato što je to narod koji nosi krst, istinski i stradalni, ali on opeva. Kaže jedan Crnogorac, Srbin iz Nikšića: jedini smo narod koji smo svoju istoriju opevali. Sve je u nas opevano, ništa u nas nema bez pesme, sve je u himni i u slavi. Ono što valja, ono što ne valja nismo pjevali, to ostalo da još komentarišu istoričari sa Sorbone, sa Beča, sa Žina, ne znam ja, iz Kumrovca, novi visoko obrazovani ljudi koji imaju diplome, čak političkog obrazovanja, oni će to pretresti, a ono što mi ustanovili opevali to je svega ovdje, znači na muci velikoj, ali na slavi i časti ljudi kojima priliči svako poštovanje. Hvala svima vama danas što ste došli ovdje. U sutra, u nedelju, pola 10 sveta liturgija, ne znam tačno ko će doći od predavača, bit će jedno predavanje, neka promocije, tako knjiga, ali uglavnom vi koji budete mogli, bez obzira na to, ja znam da ćete vi u svoje crkve ili eventualno manastire, gdje stignete doći, neka vas Bog blagoslovi. Današnji dan, sveti jerarsi, sva tri velika ugodnika koji budu sa vama, sa vašim u kući i sa vašima koji su na putu i u gori,
vodi samo neka Bog živa, on će svi doći na svoje mjesto i proslaviti jedino božanstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, a to nam je, znači, pobjeda nad grijehom, nad smrti i nad